Igora imato muiwe momenye Otina oge na roga machi Moko ine makari abinde wekuina Mondo hago na isa jeru anama Nakia kenerio jera yoderi Igura ebueso neka yake igura Atrina kamari aedekero Alerage akaye ake otadore Gitono agoda isa jeru anama Inakia kenerio jera yoderi Yebuza odaneiro kwa fila oni Neigo na izarua metira kai Agetiga momora onene amesi Gitondo agoda isa jeru anama Inakia kenerio jera yoderi Ikosia ikajera musabatire Eke maidena Inaroni Matina musa moko Joshua keokaba Oto agoda ina Yeshua nama Inakia kenerio jera yoderi Akani yoida iria Yesia ekerumi Yeso ikiorana Kemero kwetato Nakatato jo Azuri ode makirira Gitondo agoda ina Jehova nama Inakia kenerio jera yoderi Erikidioni na jebiza Emahotira ita Korosio mele Iye ite odakamia Ekidioni akigalua Na jebina kita Gitondo agoda ina Jehova nama Inakia kenerio jera yoderi Oto agoda ina Jehova nama Inakia kenerio jera yoderi Yesore matuine Yejeroine Ndiremo dejeri Wakorosione Inakero ebaraine Dine wakorosiando Yoto agoda ina Jehova nama Inakia kenerio jera yoderi Jehovah tuire Jesu shungi kama adoration derire kanero degura ebu ina Jehovah kerige mona kere kenana gaya wegire aruda mwana waigogona Jehovah tuire Jesu shungi adoration derire Musa Maria nanga Nabira onibia onira Besiri kwone Enasia manyinge Akorire ando na igogona Jehova tuire Jesu Jesuki Oigyama oimandolesio Ena ude itereirio Emaguka magaire Asinagere Israeli Nakena Jehova Megwa kanyumba Yamaogona majakobu Jehova tuire Jesu Jesuki Kama imandolesio Imwandario kaze Yahona nidye Emeribona kerika siama Oia otabara Agita Akame akora magogona Jehova tuire Jesu Jesuki Kama imandolesio Egetomiro Aitediando Nebakaera Kainama Yedizono akenagyo Ende magogona Mahoane Nina wedani Jehova tuire Jesu Jesuki Yama imandolesio Amen.
appreciate Reverend Timothy for nice voice. Kitu mwa appreciate wega. Thank you. Ndabara Reverend Timothy kuma kura kanitha wito wa LWC Kahawa West. Na timu ino irugamite haha mbere niyo ya timu ito ya security in case you have anything concerning security.